very simple answer ne ai so ke last part ke reconciliation se kamai to do no maitai akoina reconcile to do ji kari maram ke no manipur kannam ki damakta maitai gi sinena mayam amana manipur kannam ki damakta aing nung til tumdana jingya tamya da adugomba manipur kannam honna bane bai koi maitai koi adu manipur kannam honna ri ba akoina kari gi damakta reconcile to do no ha sine number 1 question adu ngasi topic si di ai ta sine reconciliation gi or je gi aroi bo ori retribution si budi hoi seng na har kanda ai support tok jage but reconciliation ja maram di kari no hai kanda masik ta seng na manipur gi lady bo hojik thui bo ongoing crisis se di this is really not applicable hai bi yare hai tare tamai ko ni yeng ba yai ngasai akoi ta oja de batan su thambi khre reconciliation gi background am yeng bu chang reconciliation is kamai lakhi bano india da bu reconciliation to ba karamba riot natraga karamba thudok ta tawrage ga bi koi ne ne bom chang india gi history da supreme court na 5 benches just ki adugumba justice call na adugumba Jammu and Kashmir gi adugumba 370 abrogate tawbagi matang da moikuna kano ma pi adjustment ma pi bi da yawe ba akoi gi 1980 da Jammu Kashmir da Hindu mayam ma human right violate tawraga hat ki ba mai ko torture do ki ba dugi investigation tawna ba gi damakta truth and reconciliation commission na ma sembagi suggest tawe sum yang paganda ngasai gi South Africa ne maro ne yamna akoina khangna truth and reconciliation commission 1996 ki se Nelson Mandela na torom basi adugumba kaino haba kanda white and black ki marakta leiba adugumba discrimination gi hai tare ne madu su human right violate of the investigation tawna ba gi commission se bane tamul luri si ngasai gi tamo basantana hai bu yang sum basi kaino reconciliation is a lengthy process ne it's continuous process ne continuous da mug lengthy oidu si kaino hai kanda reconcile tawna ba honna ba kanda di akoi negotiate taruktu ne ba manipur thugai ge hari basing da akoi na kari no negotiate tawdu BJP stand am clear way ba we are not ready for reconciliation but we are ready for forgive and forget akoi moi bu ngakpi ge aduga moi na tawki aram da koi ko ko ngam ne ba but we will not give or we will not negotiate their demand in any form whether separate administration oigera and whether to union territory oigera makoina taliba demand ji manipur thugai ge have neba manipur thugai ge have singa akoi ga reconcile tok tar gadi maiti akoi ji makoi de surrender to chama atu target BJP ge MLA sing ko pako chung BJP MLA to lag kari manam kino sin ai thamjar ke BJP ge MLA gi si question ji am loi hangna ba ki babong jan pam mo hang ne tare election ke to ki wasura na tabida assembly jaw ko sung amdra ba kari ko mathawang da pai dre haidana tungan ba daga ge se so singna tribal affairs department se sire bo haira ba thabak tawde haira ba manipur ki assembly su pham ngamdra ba manipur thugai ge su haira ba si phawbo da BJP na ke doraga lei biri banu sin ai ke ronta hajara ke da mo da BJP na hojiki MLA minister sing da kari tawdri banu hai bane hoji praja na pam je action to bu ne revenge to ne ba ta sing na da revenge si ofam sunna te kanatra ka punishment ba punishment ne ba lag ji na tra makoi na tawri mara lei je akoi loi khangna ba ngata ta mo se di hai bi ba kuki ge MLA sing ge background na kana lei moi ki backing de kana lei moi ki election je kamai na karak ki bano ga praja na dum khara khara loi khangna bane ai na se TV discussion da BJP moi na hai ba ya da ba du na bane ba but makoi di kai no hai ka da seng na hai ta ra ga di maning da ki sapak pa kanda dum oi da chala ju oi da chak da ba ye ta chalo ju ye ta chak da ba kai nom lei ba ta seng hai na ra kanda adu bu yeng da bu se kai na kai no makoi di action to ba hai se kai no makoi ja koi na moi no je hai ri se major kano na akoi ki major community na kano majority oi ba mai thai na akoi je discriminate to ri hai du ne ba hausik sarkar je lei ri se honorable chief minister en bilen ne ba adu di majority ki chief minister je moi je tan thoi hai tar di kari hai ni akoi je nan dai akoi na hai bu tan thore do hosi union sarkar am hai ki ba ya ba aduna sigu marak ta am akoi na jam singna tactics am phajana sanaraga masi action lo ba ma change ba ira line action lo ni lo gi tar ga di moi di khan du ne separate pi thore akoi tan thoro mina akoi manipur lei to ya ga harap ya ta moi na jari aduna action du na te maru ori ba di kai no hai kan da hoji akoi na luri ba si manipur ma to karam na shanti lakda gi hai ba sine ba lakda gi hai ba da SKTV na thambiri ba retribution se ai de ta sing support tok jai maram di kai no retribution da di lakturi si kari no hai kan da kanu ne punishment of a crime natraga mi duna mana tawjaro ba wrong doing sing dugi matung ina mana entitled oi ba magi dandi sing do phangna ba ki damakta natra pi ba adu ba process tu ne ba maram de manipur thugai ge hari si kari no manipur sahi lising ongi puari leiba manipur sida bu narang na lak moi khar la ga masida illegal immigrant me amna yomsil laga manipur se thugai ge harak si taraga di makoi se retributive toraga makoi da punishment pi raga amu na si go thabak se manipur da tawu yaroi maitai amadi indigenous
community na yamna laiba manipur dani akhoi gumba illegal immigrant na manipur thugai bi yaro ha se retribute tawraga mai ku da parama tamagadi amu na horo roi retribution masi achum ma mayon da phajana tawri ne khanbi bra maram di ai mathang mathang hajar ke mo jo record prai chana lai hai ta handak recently sa sa bigi incident adui mamang na juri bamgi army game tagi akoi gi mission mamang khala bani juri bamgi angang ahum yaw na pi ahum makoi taru atopo kya so sibu silaw ki wathalam bigi lawmi no pi masi ki ba masi gu mamayam si nongwai na kapak pani chintak tagi khange karam makhagi retribution ho ik tawri basi reconciliation na matam sang hai basi madi yes madu mari yai na ya mo for me retribution na matam sang da rushi kari gi no sin retribution na matam sang ni hai de retribution hoje koi retribution tawrabra tawdabra ha tu ki question amani ko peace process da tamo makan makan gi mechanism apam sin na gane ba mechanism si kai no hai kanda akoi ge lairek ta ka yam phajaba wahi je hekta practically oi be yata ba number 1 akoi manipur se kai no hai kanda multiple community lai bai tare multi community sing na lairaga laiba adugumba semak pa state amane ba community ba cham cham yam punchilaga semba adugumba community amane state amane aduna kai no hai kanda retribution torpa kanda luduri se tamo ai kana hai je lude hai badina te retribution ji will be one of the career mechanism oi duni manipur da shanti porpada adubu compare with reconciliation di akoi na hai je di retribution phagani hai bane ba maram di kai no hai kanda ngasi manipur gi prajana pami si kai no hai ba kanda misam hat ki ba mi da dandi pi bi dai khudi mo pami ai sa mo pami mara leje da ba thani pan gi angang hat ki ba nupi hum hat ki ba jiri gi thogok tu da hoje ekoi state government ena da sinari du kari no hai ba kanda phajana madu investigate tawraga mai ko da punishment pi ba yana bane koktu gi hak tak ta mayam na asam le phana du hai re drone bombing yaw de adu yaw de har madu ena ena hai ra kra na koktu gi matang da angang ma soga mama legi da baduda akoi gi drone bombing yaw yana ena ena hai ra kra bane sina ta ko di kai no hai ba ta mo investigation se di world gi oi anywhere ge ko history yeng ba kan tu matam di chang ba yai but truth will come very soon according to me ko aduna masi gi truth se lakna ba hona ba matam da aseng ba tu gak lak na ta bai ko na pa me se mara leiba manipur gi thugai na ba chak chak tawri ba sing ja si go ba retribute tawra ga mai ko da punishment pi ga tawba ya da ba gi para ma tam khra ga di it will not be repeat again ha ba tu ne mai tham madu tawri bra siri tawdi madu tawba na ni ena ena tawri se tamo ai nai ja case sina udu na ta ba kapsal laiba chien kriba hojik makon thokna riba mayam si masi military crack down tawra makoi sin se hand down tawba ya da bra tamo hand down ge ngas karang khaki ngasi adu ita retribution no matok ya ko na hai ba do central policing di cookie da khut tha home minister me sahana ethnic class ni na har matam sida kamai to retribution tawra ga tawdoi ha ba pham sum la hai ta tamo ai adu gi huje ke honorable home minister Amit Shah ji gi statement ji matang dai ke nong tang thamjage this is my opinion masi ai BJP mo na haija banate Sureshkumar oina haija bani aina haijari bagi maram di ngasai gi pai gi jade batan hai gi ba akhoi gi narrative se manipuri akhoi na gi ju narrative se makan makan chat level center different narratives it may be from the BJP also I tare kana gum kharana ma gi kana kari gum khutong chaba phangna mi narrative am tamsin ba are gi narratives mayam gi narrative minister of Manipur na hai go narrative se logum thok ta si ai haijara ki ge ba adu di tamo maduda chief minister na high river narrative si kanona akoi honorable home minister na madu la le hai biding asi bau da hairong gidong man de ina song khanjaba da ba chief minister na hai budu gi ono taram hai tar di la le hai nate chief minister na hai matam du ma adum support torong gani external immigration yauri du ma adum parliament da hairong gani ngarang na han gi hoje ki tribal community ani gi marakta community ni marik ta thokpani hai bo wai ama lak padagi hoje ki question ji lak pane ba haurak pada hairong ba je high court ki order ama hatu adum change torgo le isi tamo adu akoi na hai ga da use akoi state natra akoi aseng budu di akoi home da bane we will not change BJP will not change kari thoki bano ha ba manipur ki BJP am the honorable chief minister and billion song hong mai ba kari to gi thoki bano praja ko ju khangi tamo hoi ju khangi manipur da lei ba opposition political party loi na khangi ne ba manipur nga si thoi bidang si kadai da gi thorok bano kari da gi thorok bano ha ba gi kori su se masi gaktang understand to bi ga si gaktang na wangang ba kan ne home minister to kro prime minister Narendra Modi to kro world ke level leader khudi banga manipur da andak thoi birang sidi indigenous people sing chummi yana lakane ba nga ke adong adong ki khudong sa ba yengna ba ki damakta aram pa narrative livi ganu nga ke oi ba history sagat pi ganu ha ba sai nga se manipur cha ai makha tar ko si Suresh maruina nga sagi geopolitics mata na pete ne geopolitics hai ba sidi friend like ni mi like ma di only interest to ni aduna sugum matam sida ngasagi retribution kaina soyo thamdigi badu masidi yam mami sama bra haibi wafam sima lak bai ba tare ka mane retribution to godori bnu haibu
ai thamjara ke adu thamjadring inda kano se definition makte hajar roige ko hojiki reconciliation ki post se ai ozana thambi bada post conflict na ta hagadu made ai madu lan gadra na khanje post conflict oi gado ni adi rang du thokro matung da adugi matung da lak gado ba kariata process of kanoni restoration of peace ne tare ne aduna post kanu oi ne so kanu retribution ju post ni make di but lady bati retribution ji kai na kan akoi ki am clear oi ba ma lei ba asa akoi na hai ba tu da lan na ai oza kanu san da na puthok pi gre mara lei ba punishment pi ba mani puthu ai ga ba mi tu da punishment pi lei ki dong na te honorable chief minister ki de BJP lenga ki de kari da wi ki do mo mani puthu ai ga ba niwang na mani puthu ai hai ba mi sing da ko punishment pi ba hai kai su ki bam thok te ki su ki de tau su tau ni tau ra ga su lai mai klar khudam ni tamona de pe tang pan bi ra me hojiki arms and recovery cases ki matang da hojiki manipur irang ji thokro matung da around 3112 arms recovered to risa 90% di kanu hills area da ne adagi FIR register no 30% hill area nate o ini 3100 ga no mai dani ko in hajali se aduga FIR register to within 12247 sida zero FIR kari lo yaura ga haitare aina si laksani ni da ma tai nate da action de to basida karam makhan gi action no banga sai gi kuku gi MLA tara du di kari gi da tan thok tri bono haibu di congress mo hangkane adu di action no pa mi ne am thu action adu ka mani puthu ai haibu sing du da retribution to ga punishment pi je haibu sida yaling du ni kari gi no ena ji kari do ki du bono ko moina Manipur haibu Manipur si indigenous people sin sure ada itu kita contradict to male ngasai gi kuki MLA tara dusu Manipur thu haibu pami separate administration hairi in the form of union territory with legislature handak December gi tang tara dusu jantar mantar da madu mangne mo ko demand to right adu tar mo hoi matakta why no retribution against those 10 kuki MLA retribution se process hai no retribution hana jail le tham haibu na teko mo ko gi political punishment khadi phang thoi sini tamo ko sidana thambi gre hojiki honorable chief minister na MLA minister mata ko tanto ko ngambagi madugi right leite haibu ai di leite constitution de yawgi power de matungina adagi akoi ki BJP ko political party ko workers akoi party ki constitution da party president ekta MLA minister state president tanto ko ngambagi kai ko makal leite tanto ko ngamdi haidana man ko thugai ba pamba kangu duga koram le mak ngam na dinu sini ai hajara ki ke hojiki tamona hairiba evidence am sangdra tamon lane haiba se punishment pi bada wrong doing tawriba mi sing du punishment pi duine ba ngasai gi hojiki retribution lak pa kan sida punishment pi base ti mama form tawde aroiba commission am form tawda su aroiba commission no investigation tawra lalam mi duine ba DP du to but akoi no ji haija badi lali base akoi mani praja akoi ayam khange indigenous people de kanana lamro misam kanana yam hat ke loi khang mane adu khang mane hang investigation tawra kan retribute tawra kan dan DP ba du ke su kai de ha ta for example BJP lengana retribution ama tawgi ko koi zera re amade kya re dagi koi withdraw tawre adana adu handaki 29 February 2024 do su koi su makha ta na extension to matam da lenga ki mi thage de koi tharo ena tha de adu state ani rak mado so koi retribution ne lobu ya armai to udra ngasai ki kuki MLA tara se makoi de adu makhali retribution matam BJP ki tare se me ke tan tarani so mamang chai de hari ne ai to tam jara ke hujiki kanogi to da ai di June na July orangani akoi ge on respected president madam Sardana center da che thai akoi ge national leaders sing dai tare moi mata te action lokot na ba president ma samang na ma press me dia da loina high krabani ai date to sing jada bai ni ko action lokon na ba se tha badi ai watam but action to side ga ta thong padu ya de ha bi ne koi nai jari directly to bungam dur ka june for example state na sulo to bungam de na ko sulo to bungam na center da February ki tang kun ga mapan da assembly resolution lauri ne ba center da takshan ba sulo to piu hai na takshan ba resolution lauri ne ba atmai ta udra ngasai gi Manipur thuai ba pame MLA tara du gi matak ta action lokhat piu hai na ko gi state ki cabinet na tra ga assembly na wari lok brikai no sin ai adu da ai hajara ke ba hujiki kanogi adu mo gi lok ne moral MLA minister tan thok gi matang da cabinet da wari lok da action lok ba hai ba action ji kari action lok oi tan thok bu na to de kari action lai ne MLA power lok thok bu ne ba maru oi state ki mako ta kem lai de hai na ko state ki mako ta kem lai ta tar ga di center na local ka ya ba action ki galok piro ai na political party oi po ne sarkar gi po ma de lai ne ba sarkar na tawai ya ba ya da constitution pi ba power to gi matu ne to ne ba sarkar gi ya ba zu lai koi minister ani se hoi mahu sen do ko ya ai haijara ke ba tamo minister ani ka sai ma ko ta hai ke to akoina discriminate tawre na moina claim daw lai ne akoina moi ja hantana khalle moina koi je kano to andre adu to bidre adu pi bidre hai ne ba tan thu tar ga di moi gi evidence mo oi roi tra ba de chi ju khanna ja ba ina ji chi makna adu se masi tarong ta ba sai magi mana pai portfolio sung paisa lei tar ga di minister ne yaw re mina lei ba atopal ne mauri ba tongan fruit sing mana pai ba mantri si Manipur pumba gi na
तोंगान तोंगान बा कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या आसु मसी इरांग औ बहौरे अदु इतागदि मसी बक सम सुमाय सम थांबे लगदि करम मखल रिट्रीब्यूशन नसिन अदु नते रिट्रीब्यूशन हाइजे तम आई हाइजर के बा हौजे अखोई रिट्रीब्यूशन नत्र रिकॉन्सिलेशन जे केम तौद्री बो हौजे सेंग हारगदि केम त लेते सी तौनबो होनबदा सोइदन लाउथोरकनि गसाय तमोना हाइगिबदो कनो जसांतन हाइगिदना को रिकॉन्सिलेशन कमीशन से रिट्रीब्यूशन अखोई रिकॉन्सिलेशन दी हौरे सेप्टेम्बर की तांग 13 2024 जही जगी को सेप्टेम्बर की तांग 13 सी मोदी 3.0 की निमित चामनि सुबा लोइबनु बिनिको अदु निमितुदा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस तवी मणिपुरी मतंगदा वाफम थमी मान है प्रिपेयर्ड अ रोड मैप टू एस्टैब्लिश पीस को मधुगी दमक सीआरपीएफ निखने डिप्लॉय तौरे है वाफम से फले अदुगा कोई कांगलुप अनि की म्यूजिक लीडर सिंगा डायलॉग तौबगी प्रोसेस हौरनी है बगा नेक्स्ट मंथ की अक्टोबर के तांग 15 मिफम पांगथोय को मिफम द लोरगा कुकी एमएलए सिंग करी है कि कोई सु ग्रुप सिंग तालेब दिमांदो कोई लोय है मखा ताना कोई वारी साना पाम है ताम जे दारा से ताम खेने बा पीस टॉक तो बगा रिकॉन्सिलेशन का माने है बिरकनो डायलॉग तो बतुदी ऑनरेबल हो डायलॉग तो है बनेबा डायलॉग तो मोई तो बतु मोई वखन नेबा नसा अदुना अखोय मकोक ता हाइजरेना रिकॉन्सिलेशन तो बतु मोई सेपरेट तालिम कमु दि करी कदी रिकॉन्सिलेशन से डायलॉग याउ दब्रसिन नते डायलॉग तो नेबा करी कंडीशन दा हाइनर का डायलॉग तो दुइनो अखोय हाइजरी लेंगांग रोड में प्ले रहे सेंटर ना लेंगांग रोड में प्ले से दिस इज रिकॉन्सिलेशन हाइबा पोसिदा अखोय दे सपोर्ट तो जदे बीजेपी को नेम क्लियर कचे तो सेंटर ने तो रही थी रिकॉन्सिलेशन नते बदु डायलॉग नेबा डायलॉग की कुछ रिकॉन्सिलेशन लागो नो आई हाइजर के तम आई वारी अब हाइजर के जी ऑनगोइंग क्राइसिस ने जी ऑनगोइंग क्राइसिस नेबा हिस्ट्री द यंग बियोबा ताम जम लोग नेबा ट्रेस एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन है जी कदाई दगी लाकी बताम नवा साउथ अफ्रीका दे होरकी बताम ने से 1974 दगी 1996 2003 द ब्राजील द कनाडा द पेरू द लेबी मैम से ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन है बा मने बता सेंगना आई जर के बा ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन है बा पोस्ट ना लागतु जी कइनो कांदा पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट ने हौजी अखोई से पोस्ट ना तर ऑनगोइंग ला ऑन कॉन्फ्लिक्ट on conflict ne adu target reconciliation cannot be set up at this point ado koi post conflict la khedro khoi su post conflict la ta wani tamo la le de lotion la post conflict lo organ da koi reconciliation tawne akoi reconciliation support akoi reconciliation so ade subam pam de adu ne ngasai reconciliation have this simply not very calm na khana se ba isam sambada reconciliation me yam lu na khan grani reconciliation simply means friendly atmosphere to hana le miram ba no tamo adu ni atmosphere la anu ki tamga to ya ba tabusin to budam ne see united nations to ya banate united nations clearly high it is a very lengthy process yes reconciliation it's a long process that sahi kul le adu ne process one ho gaya dialogue has already begun on October 15 no dialogue to reconciliation madu ki different kanom leine ba peace talk to given any sen ayam ka peace talk to was reconciliation ne hai reconciliation lo ye hai bana create nate tam ai how we have been reconciliation to tamoi ki understanding the reconciliation to hai akoi ki peace talk ho hai akoi hai ke ne peace talk ho iran to dring da peace talk to re na kuki ki kanu sing su nation peace talk se kari to rino nasa adu lak to bani peace talk se na kari pa iran thok dring da peace talk to ro bana tra ba adu ti kari peace talk no ba adu su reconciliation ne hai ke to ri ba iran thok dring da to ri su to ri iran thok dring da me no i ka ki ba मखोई मरक्ता मखा तान इरांग तौरतना बा अदुगी पीस अग्रीमेंट तौनै से अदु रिकॉन्सिलेशन है हाबी के तोरी बराबर आई आंसर बीबीओ बा एंकरनी मन बीबीओ बा आई द हम क्लियर कर कोई लक्ष्य से रिकॉन्सिलेशन है बस मसी की डेफिनेशन या तो की मट्टी के हमने वेराइटीज लाइक रहे अखोइना रिकॉन्सिलेशन सपोर्ट तो जदरी मरम से अदुना ने बा नते वेराइटीज ऑफ डेफिनेशन लाइन आई डेफिनेशन तो चुमे है जब लके सुरेश ने हाइजरी हाइबिरिबा रिकॉन्सिलेशन सपोर्ट तो दे दो सुरेश की वा ओइदोरा बीजेपी ओइदोरा अखोइ बीजेपी आई गसा होरो पदा हाइगे बीजेपी माना गसा ऑलरेडी हाइजरी रिकॉन्सिलेशन हो रहे तना नते आई हाइजरी से आई हाइजर के बा तमोना हाइबदुना अनिपुन जमिन रगने हेन फने हाइबनी ऑलरेडी रिकॉन्सिलेशन हो रहे नो जाना साइन की रिकॉर्ड नो अदु ते तुम यंग बिरो तमोने ने खांगनी आई न बदले हम कना इंटरप्रेट तो जरा रोगे को पर्सनल ओपिनियन हाइबम जुलाई बडगी पार्टी के हाइबम लई आई न गसा हाइजरी तो दी reconciliation or retribution है बिस दा कोई reconciliation पाम दे retribution पाम है बने पाम की मरम दी कई बात करी तो ऑर्गेनाइजेशन retribution दा retribution तो वजी एनआईए न तौरी थबक तो retribution ओइ गदर तम बोम का क्रम मतुंग दा मी सिग्रम मतुंग दा मदु इन्वेस्टिगेशन तौरगा मरा लेबा सिंग दु पनिशमेंट पी दुने बा अदु से a form of retribution ओइ दुने बा खुदक त फागर से retribution दा चंद बरा खुदक त फाब जा खुदक त फाब हाइ जा investigation punish to duri ja ngamdar ka su phana mo hono phana bo hona bading sa akoi na haire jiri gi de akoi di hona rangani ngamda bodu na mani enai gi matang da akoi gi kano da kari Suchanpur line da bomb bo khai ba da phak re tu di aro yaw mi adum phai tu ba thong thukai ba da ate
फाबा है सिदी अखोना याम थूना है ना पामगसु मागी लेरिबा गवर्नमेंट की लेरिबा गवर्नमेंट की नते सिदी कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा पावर मागी सीआरपीसी की आईपीसी की लेरिबा मोगी पुलिस ने तौबा याबा यादबा दगी एनआई ने तौबा याबा यादबा सिंधु की मटु इन तपम मोरम याबा aina haijabadi ngasi discussion jida ai clear cut ke no ai kanda we are not supporting reconciliation because reconciliation tawduri se kari gino manipuri akoina manipur ngakcha bani thugai ge haiba kambu duga akoi ka kari gino reconcile tawduri bano haiba sine koina haijari se we will support retribution maramdi hauji thoi be irang sida mara leiba sing do da dandi pibadi bjp ne support tawi bjp ne clear cut ka haiba mi sing do ka sabmina raga le re bjp di no tamo daras na haida sabmina ba haidi sa सबमिना भाई बतो ngasa hai gre dana assembly lak tabagi maram moina du contract ko ba keno suresh adi akoi reconciliation pam de akoi di retribute to pami manipur thugai ge hairi ba mi dunga akoi kamaina reconcile to doino haraga manipur thugai ba pami hane me ge tang trai thoi dagi wanga le mi du gi mathakta makhoi gi mathakta legal gi adu lai ada lai haidana adum kem to bangam le tar ga di retribution pami he je kara ida pami no अखोई मधुकी प्रोसेस तो हुई है ना हाई अखोई स्पीकर दा डिस्क्वालिफिकेशन केस तुम ले रंगनी एमएलए सिंग मतंग दा लेको प्रिविलेज कमिटी ना तौरगा कौखट करबनी मोय डिस्क्वालिफाई तो मतलब हनक तसु कौखट बनी ओनबल ओके कना केस पाखर पी ऑनरेबल स्पीकर ना अखोई की सीनियर पॉलिटिकल लीडर में हम हाई तारे ने कौखट लगा मरुदा करी तो वही आई यादव सिंह की मधुकी ओजा जोई ना पिटिशन तो बुतरो ओजा जोई ना पिटिशन तो या तो बन सु तो केस अनि ओम लई बने स्पीकर की कनो हाई तारे आई कनो ता स्पीकर की मतंग दा कोइना याम हाई बजु यार मोय मदो ने सेना हाउस की प्रिविलेज होम दो माले तमो अखोइना हाइजर बिदि कनो रिकॉन्सिलिएशन हाई बसे अखोइना हिस्ट्री जी यंग बकान रिकॉन्सिलिएशन तो इबा मयाम से सुम उजरक पता इंडिया की हिस्ट्री द क्वाइट आन रिकॉन्सिलिएशन सुप्रीम कोर्ट ना जम्मू कश्मीर दा हाई बसे आन बने रिकॉन्सिलिएशन कमीशन अमबाउजु लेते सेम की बजु लेते बा मोइना हाई दिसे हंदक 2024 दा मोइना हाई दिसे 1980 दा अखोइ की हिंदू की अदुगुंबा कश्मीर दा लेबा सिंग अदु ह्यूमन राइट वायोलेट तौबगी केसेस सिंग अदु इन्वेस्टिगेशन तौनबगी दमकता हाइरबा ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन से फॉर्म तौबो हैना ओके सुप्रीम कोर्ट ना आई हाइजर रखी गेबा आई पॉइंट लाख से गेबा डेटा द फैक्ट नहीं ने से बहुजिक पंगाई दा हाइजिन बा पंगांग दा ngang na bai matam nate ba akoina puthok se history tu ne ba ngasai gi history amaka amaka haijar world war 2 da japan ki surprise attack am lai Pearl Harbor da aru dani united states action locally do retribution ne ba do याद है तो खंगल ही में लोई ग्रबनी मोइना अटैक तो लोई ग्रबनी मैम सीग्रे ओके मतलब एग्जांपल्स अदु की सेम गुड एग्जांपल्स ऑफ मणिपुर द सु रेप्लिकेट तो बियुसन मणिपुर द सिचुएशन ना 20 मंथ्स लाकदो जनवरी तांग हम जरा 20 मंथ्स कंप्लीट फादुनी को अदु ना कोइन अनो बचही ज संजन मतम सिदा लेंगाक सी अदु अखोइना तौजबदो सिनो हाइजरा के अदु होजे अखोइना रिट्रिब्यूशन तौरिजि करिनो हाब कांगा अखोइ स्टेट की ओबे याम क्लियर ओबा अदे ओनबर चिमे से याम क्लियर ओबा स्टेट नि कइनो मणिपुर हौजिक थोले विरांग सी इलीगल इमिग्रेंट सिंग थोन बनी नंबर 1 नवंबर की तांग मंगा दा मांगहिबा कमल बाबू का वेयर इज कमल बाबू नको कमल ओजा आई लाक्सगे सिक्योरिटी पर्सनल लिस्टिंग अनि थादा रिट्रिब्यूशन की एग्जांपल पीओ हाइजे बतो तमोना अदु आई पंजरक पनेबा बॉर्डर फेंसिंग तौरी जे 1643 नोटिस की ने तौरी दैट इज नॉट रिट्रिब्यूशन एफएमआर लथुएगा नरंग नानो एफएमआर स्क्रिप्ट तौरे नो थमद्री अदु मानव 10 किलोमीटर मानव थमबस द there's a big difference is मधुदरी पासपोर्ट सिन डॉक्यूमेंट याव दे एफएमआर ददी मधु लेरम देखो तमो न्यू फॉर्म ऑफ एफएमआर अदुनी नते न्यू फॉर्म होइतार के रूल डिसेम तोरी इतना रूल अमका पासपोर्ट का आईडी का 16 किलोमीटर के 10 अंदर 10 किलोमीटर ते अंदर है अरगो पासपोर्ट याव मतलब पासपोर्ट याव द बिसंग तो चंगी तमो कना ना केना रीजन करी नो बतदी अमना पासपोर्ट हुजिकी अनुवा पॉलिसी ददी एफएमआर मक्ति नते को मदो तसेना अनुवा रूल नि ममिंग दो आई को ममिंग हाइद्री अदुनी ममिंग जो हारम गिरो एफएमआर मक्नि दे हारम होय तमोना मदुदा लाइबा मानबदु एफएमआर प्रोसेस सिंग दो उबदगी मानै हाइबनी अदा आइना हाइजनिंगेना एफएमआर हाइबो पोस्ट ददी कइनो हाइबा कांदा पास मसाम को पार पक्जन जंग यान रमेबा हुजिना पासपोर्ट याव दे याद्रे कंट्री अमा की मी जे कनाना डिसाइड तौना पासपोर्ट न डिसाइड तौर कदौनेबा माई कंट्री दु न पीगे दो अदुन अदुदि यामना अदुन की बॉर्डर एरिया दा लेबा बॉर्डर एरिया दा लेबा मी सिंग दो पासपोर्ट पार मुद्रसिन केतो पाइरो दिन 10 किलोमीटर मा मत्सक की हाय तारगदि पाइ ताबन याद हारा गदि नते हाना पासपोर्ट पाइदना संतों चंचित तौर मी सिंग दु खुदा पासपोर्ट पार संतों चंचित तौ हाबदा कमा कना जंग तुरी की नते संग त्रदि फर संग दुई से कनानो नते संग त्रदि फर तबरा कोइ मणिपुर स्टेट की दि नते आइना हाइजरी दि मणिपुर द थोइ पे इरांग सिगी रूट बॉर्डर से लेबा मी सिंग दु संतों चंचित तौ याना बगी दमकता नत्रो बॉर्डर की खुंजाजिंग की दमकता बॉर्डर की खुंजाजिंग तो हाना मणिपुर की पासपोर्ट पाइदना संतों चंचित तौ इरांग सिगी कोई पासपोर्ट पार मणिपुर इरांग सिगी कोरी सुजी करिनो अमता हाइबिरो नसी SKTV दम ता हाइबिरो इन्फिल्ट्रेशन सिगी तौनो बगी दमकता मसी थेंगन बगी दमकता ओनबर चीफ मिनिस्टर न कई दौरे बीजेपी लेगा न कई दौरे आई मैम ता अमुक दम जरके
FMR scrap tawus yaure border fencing yaure identification of illegal immigrants yaure are taregi sigi posak sing je adagi sudagi okoi withdraw tawus yaure sigi post distribution na tabra ate sinate they all are forms of yes adu taragati akoi di retribution na thajai retribution tawragati manipur da soidana santi porkani amadi mara leiba sing do amunga na sigumba crime je commit tong sigi retribution mayam tawen hari se illegal immigration ki FMR ki fencing khabagi sina maram oraga thoi bi irang mayam haitare misi mara thoi mayam se sida kari retribution tawragi for example Kamal Babu phagi bse mangi bse adu army ke manung dagi ma kai jakhra ge sinida thi khangdri no suba November ke tangko manga dagi December ke tangko ma here thani thama phagre phangdori brabi wang do lak tore aduni da haite retribution na haite koi samban khaba natraga FMR lok thok podno taba samban khaba FMR lok thok har afswa thamjale sidi afswa thamjale si ju retribution ha ge dori bra retribution to whom ramai to dana PP thamjale sidi kanada thami ba PP no manipur da foreign am ta changba yaro hare uje pass pai dragati aduna akoi da counter productive oiba mayam am center na local decision mayam am dilori dana ko aduna but counter hariba retribution do ding asai khura daras na counter fringe elements na khulai pai ba singna attack chathari ba tori mayam se da koina khuda ta reprimand to driba retrieve to driba karino have duni otherwise legal na locally ba thabak to da kanam ta ngasi bokta Kamal Babu ki matang da tamona thambi bi am chume ai adum yajage but akoi state ki ju madu tawum thoba dum torongani ornament chief minister yam immediately action lokat pa dagi adu da kano da army da mana order to kari to am da gibani last time kano tam okay last this is the last nothing the lana sakran okay BJP se lana chalan no tamo no I wa kano you are defending yourself no I am not defending I am telling the truth I am not defending my party but I am telling the truth what we have done so far what honorable chief minister has done so far after the crisis ko right tamono usik haibiri ba counter productivity oi harisa si counter productivity oi risa miyoi kharagi ne ba but akoina tawri ba pakale action sing je identification of illegal no tamo ai afswagi do saita thamgo ba ai na saita hai gi ba khara khakto to illegal immigrant identification afswa review to we on adu this thing to mo stay na hari to di counter productive oi bi hari na tro nate counter productive adu nei na hai je haibam thok bu da koi hai rakane ba hauji ki akoi na tawri ba khara do counter oi ba khara do madu sing to phajana tawr kan da akoi gi de permanent solution okay fair enough okay tuan pa koi gi moching hai batare misaga chief minister ga su mande hoji papi nari ba waja basanta ga suresh ga su mande hai batare ai sum tajar ku matam da waja basanta yam phajana hai gi bani rote su reconciliation haurena BJP gi reconciliation surate mu hai bile kasu kai de support to support bu ga de kasum da kai de reconciliation bu ga retribution bu ga peace purokani halagi mafam da tum lakane hai batare kem kai jai tare